ubushinkari nanjye araje mbone kanze nkwereke bagushyize muri koma n'ijisho ku rindi koma ku yindi akuraho isupana nica umuntu ririya baryita itinda akuraho itinda uri mu biki jugunya hasi uzi impamvu nacecetse sinkubwire ndagira ngo unyumve ubwo nagaruraga ubwenge mvuye muri koma nasanze warahindutse Sanju warahindutse wabaye undi muntu watangiye kumenya inshingano zawe nk'umwana mu rugo watangiye kwiga kunyakira ukakira na papa wanjye nk'umuryango none watangiye kunyegera ukamenya ko ugomba kuba hafi yanjye na papa kubw'ibyishimo byawe icyambaye icyo ari cyo cyose ntabwo M23 umutwe wa M23 ndagiye kuwuzi ndakeka atari ubwa mbere uwumvishe ese M23 ni umutwe nyabaki ese ubundi yaje gute ese ubundi kubaho kwawo biterwa n'iki kurikira tubirebere hamwe intangiriro ya M23 umuryango Mouvement du 23 Mars M23 ni umutwe w'inyeshyamba wavukiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2012 wishingiwe n'abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple bashinjaga leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano y'amahoro yo kuwa tariki 23 Werurwe 2009. Aya masezerano yavugaga ko abarwanyi ba CNDP bashirwa mu ngabo za leta ya Kongo FARDC kandi bagahabwa imyanya mu buyobozi bwa leta, ariko benshi muri bo bavugaga ko ibi byarenzweho. Itangizwa ry'imirwano ya M23 itangira ry'imirwano ya M23 ubundi ryatangiye mu mwaka wa 2012. Abarwanyi ba M23 bayobowe na Bosco Ntaganda na Sultani Makenga batangiye ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu Gushyingo 2012 bafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'iyo ntara, ariko nyuma y'ibyumweru bike basubira inyuma bitewe n'umuvuduko w'ibitero by'ingabo za leta FARDC zifashijwe za MONUSCO. MONUSCO akaba ari umutwe w'umuryango w'abibumbye uharanira kugarura amahoro muri Kongo no mu bindi bice byose bitarimo amahoro. Gucika intege wa M23 mu mwaka wa 2013. Mu mpera za 2013 M23 yatsinzwe bikomeye n'ingabo za FARDC zifatanyije na MONUSCO, by'umwihariko umutwe wa gisirikare udasanzwe wa MONUSCO Force Intervention Brigade FIB. Abarwanyi benshi ba M23 bahungiye mu bihugu bituranye na Kongo, cyane cyane mu Rwanda no muri Uganda. M23 yahise itangaza guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Ahangaha yari yaviriwe indimwe ibihugu birimo Zimbabwe ndetse na MONUSCO. Bongera kubura imirwano muri 2022. Muri 2022 M23 yongeye kubura ibikorwa bya gisirikare ishinja leta ya Kongo kutubahiriza amasezerano yo mu mwaka wa 2013, aho bari bemeranyije gusubizwa mu gihugu no guhabwa uburenganzira abandi banyekongo. Muri ibyo bikorwa bafashe uduce twinshi twa Kivu y'Amajyaruguru, harimo imijyi ya Bunagana, Rucuro na Kishishe ndetse n'ahandi henshi, aho tuvugana ubu bageze za Ngungu. Ibirego ku Rwanda. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira M23 ikabaha intwaro, ibikoresho n'abasirikare, ariko u Rwanda rwakomeje guhakana ibyo birego rugashinja Kongo gukorana na FDLR, umutwe ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, dore ko naribo bayikoze koko. Ingaruka z'iyi ntambara, ihumure ry'abaturage. Iyi ntambara yateje umutekano muke, isenya ibikorwa remezo, kandi ituma abaturage bagera ibihumbi amagana bahunga ingo zabo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, nyuma y'uko leta ya Kongo idashaka kumvikana n'umutwe wa M23, kuko umutwe wa M23 wo uvuga ko ugamije amahoro, nyuma y'uko abaturage
bari mu bwoko bw'abatutsi bagenda barushaho gukorerwa jenoside aha mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Sud Kivu. Gusa ariko M23 ibishaka kuganira, ariko Kongo yo ngo ntabwo ibishaka. Ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga nka Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC byagerageje gutangiza ibiganiro by'amahoro. Ibikorwa by'amahoro byibanze ku biganiro bya Nairobi, ariko kugeza ubu nta musaruro ufatika biratanga. M23 iracyafite igice cy'uburengerazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu majyepfo mu maboko yayo, naho FARDC ikomeje ibikorwa byo kubasubiza inyuma. Gusa ariko ntabwo bikunda kuko intare za Sarambwe zaje zije. Imishikirano iracyari mu nzira, ariko ubushyamirane burakomeje, bigatuma amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo agera kure. Umugambi wo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ugomba gukemura ikibazo cy'ibibazo by'amoko, uruhare rw'ibihugu byo mu karere ndetse no kugabanya imitwe yitwaje intwaro. Kugira ngo umuti urambye uboneke, hakenewe imikoranire y'inzego zose, haba ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'akarere. Iyi ni M23 twavugagaho. Bumvishe igihe yaziye ko hari tariki 23 z'ukwa gatatu. Aha ni uyu mutwe wadutse mu mwaka wa 2012. Gusa wadutse wari ukomotse umutwe wa CNDP, wadutse agana mu mwaka wa 2006 ushaka ko twaza gukorera n'iki cyegeranyo cya CNDP ndetse n'uburyo yaje gutangira n'icyayiteraga, hanyuma hakaza kututumba mu mutwe wa M23 nyuma yaho. Nimba ubishaka uzatwandikira hasi muri komenti, tuzabibona nabwo tugukorera icyegeranyo cya CNDP. Subscribe. Ciao ciao.